Jujur semenangan dalam di hari aku dunia serta itu sedang di bulan berukir demi akar bintang di langit alai sarunai boy jodi kalpa sondang nawasa bijak ima Yesus tapi gema itu gina padua Saya siap ayat sadar bangso nama dalam bagasan haholoman manida sada panundang nabolol bincang dosada panundang biaka nama nangin tano liguman ni hamatea Lukas sadar ayat ingat kami pakai sini batata ayat nangin di hidup roh abicat siapa menjadi nama wanita. Yesaya 40 ayat 3. Jadi dapotomi angka bangso pamilu ma panondang dohot angka raja anda potong sinondang nang bisa diho. Yesaya 60 ayat 1. Hehe mamo masinun kapamu ayat Roma panundang jalan mulia jawaban insan di atasnya. Aida ma haholondo mahukubi tanon jala gulaban akabangso alaida bisa menerima Yehova di atasmu jala masinondang hamuliauna di atasmu. Yesaya 20 ayat 4. Patonggor matahap mamereng humaliang luhut mana sida maroman roman dapotoko akanak muro siang nadau do akaburun adinga bingungan. Efesus 5 ayat 2. Aina hulumdo hamunajun alai kiudo anggo nuai di bagasa Tuhan mar perange mangamu somon aka anak hati muda. Efesus 5 ayat sia ainasa habasao dohot matigo dohot masitoha ido patueni natiuri. Roma 10 ayat 12. Nasal punema borgin najolok nama Arya atau patanggali ma aka ulaon alon pasulukung ma aka senjata atiwo. Roma 10 ayat 10. Badia mahita perpakalah soon lapatun tarian unama 10 perpakanon